Play Media predstavlja sertifikovane kurseve, osnove audio produkcije, produkcija elektronske muzike, pop rock produkcija, Cubase, Ableton Live, SoundForge, video produkcija, video montaža, odnosi sa javnošću, medijska pismenost, od 50 do čak 70% popusta. Sve informacije na telefon 063 580 767. U ovom videu napravit ćemo demonstraciju na koji način možete da iskoristite External Instrument Abletonov plugin za unutrašnje rutovanje višekanalnih instrumenata. Jedan od primjera za višekanalni instrument bio bi Native Instruments of Contact, tako isto i Spectrasonic Omnisphere ili recimo Trillian. Za ovu priliku mi ćemo koristiti Omnisphere, kojeg je moguće layerovati i istovremeno koristiti do 8 instrumenata i koji ima, kao što možete vidjeti ovdje, svoj unutrašnji mikser. Ako želite u okviru jednog projekta da koristite više zvukova ili instrumenata iz Omnisfera, uvijek imate alternativu da preskočite njegov interni mikser i da po svakom kanalu otvorite po jedan plugin, kao što sam ja sad ovdje otvorio do 3 Omnisfera u istom projektu. Mogu ovako da ih koristim za layerovanje ili svaki instrument pojedinačno. Na svakom kanalu vi naknadno možete primijeniti ekvalizaciju, kompresiju ili dodati bilo koje druge efekte. Mana može biti što kada otvorite prozor od pluginova, i ako želite da vam budu istovremeno prisutni zbog nekog modifikacije ili čega god, usklađivanja, može vam se stvoriti recimo ovako jedan haos na ekranu, da ga tako nazovem. Druga opcija je da u okviru jednog Omnisfera otvorimo ista 3 ova zvuka i da izvršimo unutrašnje rutovanje. Prvo ćemo ukloniti druga 2 Omnisfera. Ja sam ovdje već pripremio, kao što možete vidjeti na prvom kanalu je ovo što je bilo, na drugom sam već pripremio u okviru unutrašnjeg miksera ovaj drugi zvuk koji smo slušali i na trećem je bio ovaj pad. Ovdje u okviru multija mi možemo vidimo da sada da bismo slušali, koristili unutrašnje rutovanje u okviru Spectrasonica je da će prvi zvuk ili prvi layer kako god reagovati na MIDI poruke iz prvog kanala, imat će izlaz na A kanal, drugi će reagovati na drugi MIDI kanal, treći na treći, sva 3 imaju izlaza. Vi sad možete posebno dodavati 3 MIDI trake i odatle slati pomoću 3 različita MIDI kanala 1, 2 i 3 i time aktivirati te zvukove u okviru Omnisfera. A druga varijanta, kako bismo izbjegli tu peripetiju, je da iskoristite External Instrument plugin. Prvo ćemo otvoriti MIDI kanal za drugi i za treći. Kao što vidite, već u prvom svako ko radi već unutrašnje rutovanje. Dodat ćemo External MIDI kanal na drugi. Ovdje u okviru Spectrasonica moramo promijeniti izlaz drugog layera na Out P, izlaz trećeg layera na Out C. Dodat ćemo External Instrument i na treći MIDI. U okviru External Instrumenta prva nam je opcija MIDI 2, poslaćemo u Omnisphere, u okviru prvog kanala gdje nam se nalazi jedan plugin. Drugi padajući prozor, biramo da će to biti drugi layer u okviru Omnisfera. Aktiviramo kanal. To je to. Prelazimo na treći kanal, ista priča. Biramo prvi kanal Omnisphere. Padajući prozor, u ovom slučaju, biramo Omnisphere 3. Izlaz nam sada mora biti Omnisphere C, pošto smo tako namestili u okviru Omnisfera unutrašnjeg rutovanja.
Samo sek opet da promenimo aktivaciju na 3. kanal. Da bismo sva 3 koristili istovremeno kao malo pre. Kao što vidite, sada imamo jedan plugin, jedan Omniser otvoren, unutrašnje rutovanje u okviru njega i opet 3 kanala u Abletonu za dalje procesiranje signala. Iskoristili smo za to External Instrument plugin.